السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga jamaah berhormat, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo haadlaw sa laggo-laggo, adlaw mubarak, adlaw hipu sing kabarakatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iban adlaw dunhay ni piyun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bangsa muslimin katan. Ima asbata isuwul budyang wayroon siyula kandeng ha mga bangsa muslimin buat malingkan yan pagkakitaan na to ha ka masjid-masjiran himadir sin salatul Eid. Dengan sabab yang mga maas tay manghud ko ha ka Islam, ininideng ha mga paltandaan simbol na tuudin Allah subhanahu wa ta'ala di siya mabaya magkapulak kanat kita niyo. Damikyanin ini pertandaan sin papayagayong gungun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala rindoon ha pamandu niya. Hindi niya kita niyo da akon magpulak kanat. Ilima waktu sambahayang dain doon pagkamasahan na to inham buok kauman magsumad jahalom sim masjid sabab sim magkita isila. Wala na mamarahibiyat to in Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakawa. Nagpaon na isab siya hambuok waktu. Bukon hatta ukaw manim mag-inumpong din doon halom sim masjid bat sa sumakawa hambuok barangay inibang makato in makapagkita sila magsyalami magsugpat ka sila sa rin doon halom sim masjid amuna in yawmul jum'ah. Sa minsan pabihat to wala na isab nagmamarahin Allah subhanahu wa ta'ala bihat to tirana. So yari na isab biyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in yawmun a'zam, yawmun mubarak. Adlaw sa laggo-laggo hapangatayan sin mga silabang sa muslimin. Adlaw
Amu intam manambarain doon barakat paturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in yawmul Eid. Maka to haylaya. Daron hay ni bukon hatang kakauman ni maghambuok alom si masjid. Bukon hatang kabarangay maghambuok alom si masjid. Sa sumakawa katan sin katiling kalalam ini, katan sin halom sin dunya ini, nakapaghambuok sila rin dito a Baitullahil Haram hapasalan sa sin paghaylaya ibn paghaji. Dan kaneng kita niyo, subay na to pandukahan marayawing katan, uno-uno pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Bukun niya undiya akaw sin Allah subhanahu wa ta'ala bat wayroon hikmah mapusok tahatay kud niya. Sa sumagawa intiyap-tiyap pardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin aun sadya hikmah niya. Dihilan takam upamahan. Biyasin upamahan syunnat long niya, hindi magpanuktok, ibandi na siya maggunting, abila siya mamaya magsumbay at tawakan magkurban, before sumudod in Dhul Hijjah. Mahiunin hikmah. May da siya syunnat, gamana kay banan madhab. Wajib siya kari, imbihad to tiragbusan niya. Sa madhab na to, madhab al-Syafi'i, inyat to sunnat sadya, mahiyat to sunnat. Unin hikmah niya. Sababin hikmah niya rin dito tulong si mga ulama, hasupaya, haadlaw yan, sambil kau dagpakan simpagkurban mo. Malang kumingkatan jasad mo, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman hajasad mo, agin hawabaran mo, habuhok mo, hakuko mo, malangkum kataan sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mo yatin hikmah niya. Kanabiya sinari, subayin kataan uno-uno pandukahan. Bang mahiyahun syunnat. Mahiyahun wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun bat sawla na sunnah. Di na to nahinangon. Damik yanin adlaw ni mga maas tay manghud ko aga ma Islam. Adlaw, law singkay bananday nga mga ulama, Al-Hajjul Akbar. Amunin haji sa laggo-laggo. Amunin haylaya po asa tawakan pag-haji habulan Dhul Hijjah. Doon hay ni adlaw ini, paturunong sin Allah subhanahu wa ta'ala in arahamat wal magfirah. Paturunong sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan karahmat-rahmatan. Iwan katan kaampunan. Dahin dito hadarat niya marikatuh tani. Hingga kita niwa. Asabab sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaturun kay muhaadlaw ini. Nagbayinat dahin doon habaran mo. Bukon hatbaran mo hinupiksaon mo sa sumakawa. Pag uwi mo pabay. Pag sumbay mo sin kurbanan mo. Ando sa ko magsadak na mga sila tao miskin. Mahiliyag ko sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini impagnanan pagkurban. Banga bahasa Arab al-udhiyah. Mahiliyag ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyag ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparsababan sadya sinduwa manusia. Dahil nga mga pini, sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang nabi, mahinang rasul. Amunain, nabi na to Ibrahim alayhi salatu wassalam. Iban sin nabi na to Ismail, anak sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. In Nabi Ibrahim, asal na to kaingatan, in siya inihipo simpanandas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman, hapagdakwa niya rin doon ha kauman niya. Hingga yung kauman niya yaun wala, miyagad ha pamando niya.
Hinang nasingkatan ni Nabi Allah Ibrahim sa sumagawa. Wala da kailo nagkahagad kani ang kamumuhan ng mga kauman niya. Hingga wala man naka di sin nasiha. Sin pagpasampay sin risala din Allah subhanahu wa ta'ala impiyakay na sin Nabi Allah Ibrahim. Amuna industa niya. Liubo niya, imbarhala, pagsusumbahan si mga kauman niya yun. How puunta, nakaingat man, innakura sin kauman, sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, innaglubo, simbarhala, pagsusumbahan nila yun. Wala naglukay, piyarungulan kayo, piyasulyawan kayo. Nabi Allah Ibrahim ang pasyatilak bumat to sing tao kauman niya. Sa sumawa in Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka siya nabi, pinisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya piyasaran sintuhan Rabbul Alamin. Hingga in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman. Habang kayo, nagsusulyab. Dahil doon natiyunguran sin Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Uhay kayo nagsusulyab, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pagpaon biyamat tumahagpay, iban halaw salamat, subay in Nabi Ibrahim din doon halaw man. Law si mga ulama ul mufassirin, bang sadya wala, syugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, kuni bardan wa salaman. Bang sadya wala, biyutangan sin Allah ta'ala law niya, wa salaman, tanto in Ibrahim majul janada. Sabab pila na sadya ding mga manos siya nagpakamasa. Simpagyanun winter, hawla Arab. Lando impangsan niya, makagirit mga pais. Dengan sabab yan intuhan Rabbul Alamin. Beitaan niya imbaka kayo amoy nagsusulyab yaon, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dahin doon man, binin na sin Ibrahim yung kaum niya, pagka di na magkahad ka niya, biya matto halong dukka, iban halong kasusahan in Ibrahim. So inhinang sin Nabi Allah Ibrahim, nangindua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an qawli Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan ko, ano garaiya kulong niya anak salih? Anak nagtatag-ipon kay mo. Anak baing baktiun pamaas niya. Anak di magpanulang akabayaan si maas niya. Sambilwa nagluway. Timurunin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fabasharnahu bighulamin halim. Kaya pagkukuyag na mo na lang niya in Nabi Allah Ibrahim, sin bata-bata, amuin nagdarasing kasabar, nagdarasing pagbakti pamaas, nagdarasing pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, yaon na katan, jinis babara pagkarayawan na, hambata yaon. Narunhay inilong si mga ulama ul mufassirin, imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, fabasharnahu bighulamin halim, bukun fabasharnahu bisabiyyin halim. In gulam, biyamat to mga pamumulan, urong tahon, impagtawag kanyan gulam. Namayta imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala gulam. Bukun imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibi pula-pula po. Yan na mo na lang niya pagrigjiki kan Nabi Allah Ibrahim. Magma'na lang sin mga ulama ul mufassirin. Imbata-bata, hipagbata, sinasawa si Nabi Allah Ibrahim
Susungon paglaggo, in siya mahinangda siya tao mag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ta nasal sintuhan Rabbul Alamin, bang unuin susungon simbatayat. Amunayin Ismail, alayhi salatu wassalam. Narindoon man, sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madha tara. Limagguman simangput man impikilan sin Ismail alayhi salatu wassalam. Dain doon man timagna nag-ibadat na siya pa Allah, timagna nagbakti na siya pamaas niya kanama ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hati niya timagna na siya miyanaw manaw. Pakaim binaybayan niya niya miyamurol siya miyamakan. Nalawsin Nabi Ibrahim, qala ya bunay, uhay kulong niya anak ko, inni ara fil manami anni adhbahuk. Bunal tuudlong niya kulong niya anak ko ando. Kita kulong niya halong katukan. Sin bunal tuudlong niya sumbay untakaw. Fanzur madha tara. Pandukahi long niya. Pandukahi bang unoy sabing pandapat mo. Kitaan nyo ba'y maas. Bukon bang kita makawata pangadjian din dihakab tangan sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bukon bang kita mangdaa kakaanakan tahanahan na suway maagaling kabayaan ta bukon. Bukon mangda bang kita mangdaa pakaanakan sing kita niyo. Amuin kabayaan ta saruon doon hugyuma tumagtuing kabayaan mo bukon. Sa sumagawa, dahana magmiswarat in anak mo. Dahon mo siya mag-ison, anak. Mabaya ka kaulong niya, madto. Ini, albison mo kato'y nakalakal. Naunin pandapat mo, anak, okay ra ka. Nabanglong sin anak ko, na okay. Bismillah. Sa banglong sin anak kando, ama, mangimparasahan ko, ayaw. Nakitaan yung Nabi Allah Ibrahim. Ya bunay, ya ko anak ko. Inni ara fil manam. Bunal tuudlong niya kita, kulong niya halang sing katuan. Anni adhbahuk. Bunal tuudlong niya, inikaulong niya, sumbayon ko. Pakaragyaan na pula. Dahil nga sabab yan siya unuan, si Nabi Allah Ibrahim, inkabtangan niya, fanzur madha tara. Pandukahi. Kita ako no, bang unimbya pandapat mo. Ngalaw sin anak salih. Kan na isang bidda na isang sanin, anak salih. Anak, bayang bakti un pamaas niya. Marayo sa jawab niya. Ang kaning kaanakang, suway ta isab ini, urulun, ilimpa si Nabi Allah Ibrahim. Hari na maurul katan, tawakan Nabi Allah Ismail. Hari na maurul katan, ilimpa niya, misan na kumantingi anding ha mga kakahinang sin Ismail alayhi salatu wassalam. Nalaw sin Ismail alayhi salatu wassalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya kaulong niya ama ko, hina nga, impardaakan kay mo. Sabab si Mayta, natarsang ngin anak niya. Bang makato, mahimo akulong niya sumbayo naman. Napagbayta sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, inyat tulong niya wahi kapo, iban pardaakan kapo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagabiya sin Ari, in Ismail alayhi salatu wassalam, nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala, uning kabtangan niya. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya kaulong niya ama ko, hina nga ipardaakan kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin. Insyaallah, kabatukan mura akulong niya, dahil mga manusia, nagsasabal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ini sambil, aun riwayat na sabot, in syaitan, alayhi la'natullah.
Kaya unya in Ismail alaihi salatu wassalam. Iban kapagyan niya, ya kaulong niya Ismail. Buna to udlong niya yamak mulong niya harap marina. Nawayroon maksud sinama mo yan, buat malingkan sumbayon ka. Naunin sambagkan niya sin Ismail alaihi salatu wassalam. Wayralong niya problem. Sa kainuin kakahinang yan, parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala magmalilla ako. Nabigo in syaitan. Miyadto na isab siya, paina sin Ismail. Ya kaulong niya ina Ismail. Kingatan mo rakalong niya pakaradyaan, sin dua magtali anak. Bana mo iban sin anak mo? May talong niya. In Ibrahim long niya, sumbayon nin anak mo. Bihad to rin jawab sin ina. Sa kainuing pakaradyaan yan long niya, parda akan sin Allah Ta'ala. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Kahinapusan, kaya to si syaitan mo nin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Long niya Ibrahim. Ayaw ko long niya magkahagada panatsat long niya yan. Inyang panatsat si syaitan. Long si syaitan niya. Panatsat kay mo si syaitan, ba't pakaradyaan dakula? Insumbayon mo yung anak mo. Then dito, kaya baunusan, kaya wistuhan sin Ibrahim alaihi salatu wassalam, sin intiyaga inup niya tubunnal tuod nga Allah. Ang painsimuok ka niya yung syaitan alaihi la'natullah, ilayka anilong sin Ibrahim, igna kumatto, la'anak Allah. Lianatan ko lang niya sin Allah Ta'ala, misang palaw niya mauno, akaron ko impardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narindoon man, falamma aslama wa tallahu liljabin. Dan doon man nagmalilla na in Ibrahim alaihi salatu wassalam, iban sin anak niya. Wa tallahu liljabin, lang sin mga ulama. Biyamat to piyasa day niya, kaylo, in anak niya Ismail alaihi salatu wassalam. Buko na mo in kaya kikita din doon. Bang niya sumbayon, kikita niya raisam. Sa sumakawa piyasa, dahil niya mariparanghal niya supaya di niya kakitaan. Minsan niya sumbayon. Before sin pagsumbay ka ni Ismail, nakapamungpay ni Ismail alayhi salatu wassalam. Ya kulong niya ama ko. Ando, bagguti akulong marayaw. Bagguta akulong niya marayaw. Sukod, di ilong niya kahilangan ng pahala, hirihil ka ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuka ako lang niya amo yung pagsumbay mo kako. Makananam ako sakit, mamasparan ako lang niya, maghimala ng siki ko, sambil dumakan ako lang niya biya. Nakahilangan lang yung pahala ko. Ando, bagguti ako lang niya marayaw, asupaya di kahilangan intutong basan hirihil ka ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan niya ako lang niya ama ko. Ando, lapis silong ng badyok mo. Harakala lang niya pagsumbay mo ka ko kapigsikan sindugo ko. Subhanallah. Tani mo yung pagbakti sin maas, in anak paama. Ando, yakulong niya ama ko. Tamingi, tabo ni imbadyok mo. Sukod di kapigsikan lang niya sindugo, dahing habarang ko. Asupaya lang niya, bang kulong niya magbalik na matukan ina, ando, di siya lang niya magmaso sa tuod, sa babsin, wala niya kikita, indo, rin yung habaran mo. Iban niya, kulong niya ama ko. Ando, bang kulong niya makabalik na matukan ina. Pasampaya lang niya sa salaman ko kaniya. Ya ko ama ko. Bang kaulong niya, magsumbay ka ko. Kawak kaulong niya ding mga tamungon tamo nilong niya in dagbus ko. Tamong in dagbus ko inilong niya. Hasupaya, bang kaulong niya magsumbay na hikat to mo na iparagot mo na in laring matupa, liog ko. Di na kaulong niya makananam ulong ka ko. Matunay mo lang niya imparda akan sin Allah Ta'ala. Mapauna mo inrida sin Allah Ta'ala ding rida ko.
Ya kaulong niya amakku. Ando wayroon sa inilong ni pagpusot ka ko. Nayari lang ni tamungon ko puti. Kawain tamungon ko puti ini. Mapuas mo apulong niya sumbayon, amo na inilaw ni pamusot ka ko. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dahin doon man, tiyangon na si Nabi Allah Ibrahim, in pagsusumbay mo, paliog. Sin Ismail alayhi salatu wassalam. Nagkahandakin Allah subhanahu wa ta'ala, wala imu kinlaring yaw. Yang gawin Ibrahim, sabab si Mayta, pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya pala tutunay. Yasa ang payasa. Biyalikan na isang wala da. Hingga nung sinanak yaw nama. Banglong niya biyanda. Di makauklong nila rin ka. Nakulong niya ba ito? Tuktukalong ninuko. Habang man maarad may kabayaan sin Allah. Sa sumagawa. Wala da nagmalilla in Allah subhanahu wa ta'ala sa magsimpya kita sinto magtali anak. Bang mauno in pag-upiksa nila. Iban bang mauno in pagtaat nila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, tiulong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala piyajatu in pakaradyaan dakula. Ikarihil kasusahan pabigi jantong nila. Hingga intuan Rabbul Alamin nagpaturon na. Bang makato kambing, deng halong sin sulga, long sin kaybanan deng mga ulama. Piaturun maun, piag fidya, atau wakan syumbay, ganti, haanak sin Nabi Allah Ibrahim, hingga rin dito dun hayni, haadlaw, amuin kapag sumbay adto, amo na inlyaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw yan, amo na in adlaw ini bihayaon. Lialaggo singkatan bangsa muslimin. Wayroon syula kanding ha mga bangsa muslimin biasin salawat. Buat malengkan. Yaon habingi jantong nila yung pagyanon. Haylaya haji. Iban pagkulban ha haylaya haji. Aqulu ma tasma'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi wa bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. Daingha mga pangagjian makawa na to hakallang sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangkil na to hindoon. Hatungod sin qissah sin Ibrahim alayhi salatu wassalam iban sin Ismail alayhi salatu wassalam. Nasabot na to, kain na yung informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya kaulong ni amak ko, hinanganain pardaakan sin Allah ta'ala kayo. Satajiduni, ipagbatok mo ra ako, insya'allah minas sabirin. Law sin mga ulama,
In makawa na to pangadjian dunhay ni, amo na in kalimat insyaallah. Ay bimakna, uno-uno pakaradyaan, kabayaan mo hinamon dindi ha dunya ini. Sibu da parihasan dunya iman parihasan akhirah. In subay piauunahan mo singkap tangan insyaallah. Inyat tulong mo bang hipagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banga kuwala piyang lupahan. In Nabi Nuh, hambo kadlaw nakapamong siya. Sapahan kulong niya patuhan. Libuton kulong niya in hanggatus babae. Kaya pagmilikan ko yan. Iban makaanak silaw niya hambuk-hambuok. Siulakan din kanila hambuk-hambuok anak usog. Magjihad fi sabilillah. Wala siya kimagtang insyaallah. Nalaw siniban niya yaon. Pamungkulong niya insyaallah. Kalupahan na. Hingga hindi matungdamaon kanya hambuok da bata-bata tunga pa isabing pamaranan. Makato saril. Tabi agatos tabi. Naingkatanyad to. Ingka siya mantag siya mayroon na kaanak. Nalaw sin mga ulama. Bang sadya siya lang niya nakapamungsin insyaallah. Jumato yung pakaradyaan. Karena imagpadyato tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, mga katawtay manghuran, mga maas tay manghulkuha ka ma-Islam. Mapuas na to rin biidnillahi subhanahu wa ta'ala yung kamaumuhan. Magbalik pakabayan nila, magsadya. Sinipagpadya mo nila. Ando, imapangayo sing kami. In ayaw na to, taarahan, iban ayaw na to, langon yung mga sila barhajat, sumuok maon, mga yutabang, mga yujajamu-jamuhan din kanyo, karna in Nabi sallallahu alayhi wasallam, naraap niya kita niyo, in parihilan hamong haya in mga sila tao miskin, iban si mga fukara. Dihilan sila kakug, kuya, haadlaw ini. Karna inyaw mul'id, biasing kabiyaksahan, amuna ini in adlaw, pagkugkuyag simbang sa muslimin, mura-murahanin kita niyo pagkugkuyag na to. Dahil di hadun niya, marana to madto, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsama sibu, sumud palang sinsura, sintuhan Rabbul Alamin, inni da'in fa'amminu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-qabul. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal Allahumma minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. ولا تضرب بها وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan namu, ya Allah ya Tuhan namu, yari kami na pun nagpatindog nagtunay sin amal amuhin kabayaan mo. Ya Allah, ando hangad hulat namo inampunon mi pagtusahan namo. Ya Allah, ampunay pagtusahan namo malaggo iban sin sibi-sibi. Kaingatan namo iban sindi, iban sin susumon, iban sin nakauna. Ya Allah, simula ing kaingatan mo, iban sindi na mo kaingatan, ya Allah, ampun ing katanyan to. Ya Allah, ya Tuhan namo, ando ing kamaasan namo, ampun na damikyan ni pagdusahan nila. Pasura sila, ya Allah, palaw sin rahmat mo. Iban sin kamaasan namo, yan na nagpakauwi, pahadarat mo, ya Allah, ando dihili sila kasanyangan. Wa karna wayruun makarihil kasanyangan, buat malingkan ikaw, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan namo, paturo ni ilawang pangatayan si mga sila amo in altaan. In makabtabang sila pa mga sila miskinan. Karihilan nila kakuyakan in mga bangsa muslimin kataan haadlaw ini. Ya Allah, ya Tuhan namo, punal tuhurin kami parat saya kayo. Iban punal tuhud parat saya kami paadlaw akhirat. Iban punal tuhud parat saya kami pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parat saya kami hagatan, kaya wajib mo ipaparat saya kamu. Ya Allah, dahil sabab yan, ya Allah, ando pasura kami palaw sin rahmat mo. Pasura kami palaw sin surga mo. Papagpuno nga kami katan, umaas na mo, katutay mangural na mo. Kabakayan na mo, tindoon halaw sin surga mo. Ya Allah, ya Tuhan na mo, tay maindwaan na mo.
Wairuun na sa ini makatay masinduan na buat balikan ikaw. Ya Allah ya Tuhan namo, rizki kami anak, nag-aamal ibadat kayo, magbakti marikamu. Ya Allah ya Tuhan namo, iban rizki kami, in magbakti kami pamamaas namo. Ya Allah palihalai mamaas namo, parusura sila palamusin sahat, pasura sila ya Rab palamusin suwamu, iban dihili sila sahat marayaw. Sehat marayaw ipag-ibadat mohon kaymo ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.